Estábamos en dos tópicos de workshop de communication y PR. Y también nos en dos tópicos de sostenibilidad de una compañía, una empresa. Entonces, nos tienen dos oradoras ave, Prometa Gislin, Dovent Camberlin, esta experto en communication y PR en la Tierra del Sol. Y también nos tiene su colega Dey Herrera, que es consultant en sostenibilidad na Iberostar. Esa ita meta de workshop nga di idea kuta pa entrepreneurs nga existente o futuro of bambisa manager nga empresa nga grande panos duna nga información e guia e também conhecimento nga kung ang aplicar sa nga empresa. Dito yuna den Departamento de Asunto nga Económico nos takaibo de Ministerio de Asunto nga Económico e nos mitata de organizar diferentes workshop nga panos empresário nga kuta completamente grátis. Na começamento de ano nós tem curso nga riba Sport Entrepreneurship. Depois nós seguimos o curso nga riba terreno de Creative Industries. E também nós temos planning para dezembro, nós temos full kids workshop, que está dedicado para muito nga de 9 para 11 anos, que está nos futuro nga, empresário nga, das pagyan nga de chiquito, pasiyan nga parte de aprendizaje. Dus esa ita na December din vakantie de school. E também nós temos Gets Bazaar também, que nós vai organizar para den 30 de novembro, sorry. Pois aí também está na Plaza Daniel Leo, dus ideia tá zorg para nós dar na educação e guia na diferente idade também. I think it's really important that they understand kind of where a lot of the resources and things that they'll be using in their businesses come from. So I'll walk through from the beginning phases in a linear economy to the end parts and maybe where they can make differences along the chain. So there's a number of tips and things that I can bring to them. Besides like showing them how the process works, I try and give examples all along the way of maybe businesses that have already been doing it in Aruba, how they've been doing it, why they've been doing it, as well as maybe giving them some ideas for their own businesses. I hope to kind of walk them through a hierarchy type pyramid of maybe where they can make a difference.